Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimati atas nama Pondok Pesantren Nairul Khair, Desa Kalindangan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Bagi ngahatur nuhunkeun kasadaya donatur program Token Listrik Obrolan Majalengka. Mudah-mudahan sanes kanten sadaya kasayanana Allah ditampi kalayan jazakumullahu ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimati atas nama Pondok Pesantren Nairul Khair, Desa Kalindangan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Bagi ngahatur nuhunkeun kasadaya donatur program Token Listrik Obrolan Majalengka. Mudah-mudahan sanes kanten sadaya kasayanana Allah ditampi kalayan jazakumullahu ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.